dan qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain hina tumsi wa hina tusbih 3 marrat takfika min kulli syai. Baca qul huwallahu ahad, baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas di setiap petang dan pagi 3 kali. 3 kali petang, 3 kali pagi. Berarti sekali jalan bisa qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, lalu qul a'udzu birabbin nas 1 kali itu. Jadi secara berurutan atau dipisah-pisah. Qul huwallahu ahad dibaca 3 kali, ini 3 kali, ini 3 kali. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika pagi dan sore baca 3 kali,